Rusia meluncurkan serangan drone Lancet yang menargetkan howitzer M777 sumbangan Amerika Serikat untuk Ukraina. Rekaman detik-detik drone menyerang ramai beredar di Telegram pada Jumat 26 Mei 2023. Akibatnya, howitzer tersebut berakhir hancur lebur. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak amunisi Lancet dari pasukan lintas udara pengawal ke-98 menghancurkan howitzer Amerika Serikat di daerah Kremenaya. Serangan tampak tepat mengenai sasaran. Pasukan Ukraina di sekitar howitzer juga ikut terkena serpihan ledakan. Beberapa di antaranya mengalami luka serius. Howitzer M777 155 mm termasuk salah satu senjata yang dikirimkan NATO ke Ukraina sebagai bantuan dalam perang melawan Rusia. Пунктов Причистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад вооруженных сил Украины. Нанесено поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области.